sampun penuh maya inggih nemangkin caritayang ri sesampun rauh inganan galahe sampun panumaya punika kebaosan dalah kenika bencakarare riantukan sampun madan panumayu iri keraris belah mekadi taluh punike sage tembas tiga putera risampun bencar taluhe punike raris wenten alit medal tigang diri mekatah nyaninya saking kulit taluh miji ian mekadi sepemedal anak alit punika boyo wenten lian wantah medal mawit saking taluh punika yang akan tagah kapeseng wenten sane metu saking kulit taluhe punika raris anak alit punika kepesingin yang antage sane saking putih taluh ngelantur nemangkin caritayang titiang yan mekadi anak alit sane medal saking putih taluhe punike mapapase yang akhir semaya anak alit sane metu saking putih taluh punika wantah puput kepesingin yang Ismail saking kuning taluh kerari nemangkin caritayang titiang anak alit sane medal saking kuning taluhe punika hambas sunu
yang manik kemayo anak alit sane medal saking kuning taluhe punika raris kepesingin yang manik mayeng maka tiga wateranida lanturang titiang ngantuk nyari tayang makadi putrani dene punika make tigang diri punika gales teruna bagus pakai nenten jepanjangan titiang nyari tayang putrani dene sekarialit ne mangkin cari tayang sampun pada menek teruna Dewa Ratu Agung bagus setan kadi-kadi ya salah aduh bodeta yaning buat pidabdab putrani dene punika wantah jesetate ngapi olasin pisan ngawirne asing-asing punika sane kelaksanain masa maton siku masih lian ring punika sangke kalih diri punika menyamu Dewa Ratu Agung dahati ngadung pisan nenten nainenipun mesog sagu tawi majengilan bakti mareng biang ngaji semalih nyane putrani dene punika dahating subakti pisan ring yayah rene ibu kelawan ayah idone yang tunggal ledang kayu wantah nike rarisane dados jalaran mawasana ide yang tunggal dahating suke ledang risejroning pekayunan idene mangkin dadon ring paseban ne mangkin saholedang ide yang tunggal tedun ide saking bale pasebane menang kilang
putrane sami Ian sane dados jalaran ide nedunin ring bale paseban wantah ayat idong rauhan putra nidone make tigang diri ya maka lantur wenten buat bawa sang sesampune putrane dene make tigang diri sampun sami padorao iri keraris ide yang tunggal wenten bebuat wenten runtuh wacana katibering i putra Seraken tingkap. Yeah.